Yo ni kuri Yesu ni byose TV guys, mumeze mute? Muri Imana bane namwe ni mutabazi nk'ibisanzwe. Sangira ijambo ry'umunsi. Yohana igice cya mbere umurongo wa 17 havuze gute? Havuze ngo uko amategeko yazanywe na Mose ari ku buntu n'ukuri byazanywe na Kristo. Guys, if you are a liar, something very big is waiting for you. Ariko imbabazi ziracyariho. Daniel aravuze ngo aho kumagara kwawe n'ubu niko ndi. Avuga ngo aho isoko irurahaza n'ubu niho ndi. Avuga ngo aho mwahuriraga n'ubu urahaza. N'imbabazi ziri hafi yawe. So be blessed guys. Nakubwira ngo ubuntu bw'Imana nukura mukuru zabo byinshi, ariko ubuntu bw'Imana bujyana n'ukuri. So mwene so mubwire oya ibe oya, yego ibe oya. That's it. That's very simple. Hakugira ngo ugende ubindyarya umubeshye. No, that's not good guys. So have a blessed day guys. See you next time. And Yohana 1:17 kuko amategeko yatanzwe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Kristo. Abantu mwigisha ubuntu mugakura mukuri mufitanye ibibazo n'Imana.